Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Аравандын Гүлбар айылындабыз. Кайрадан достор, ошо Бурхан Каракенин аттарын тартып көрсөтүүнү баштайбыз. Алдыдагы жерде кашка мойну башы узун келишкен бир суага ат сатууга чыгып турат. Эгерде ат жакса, алдыдагы номерлери байланышка чыгып, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Ат тууралуу Бурхан Каракөз бир сиздерге ат тууралуу мүнөздөмө берели. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Тынчсызбы? Тынчсызбы? Ат ака жаңы ат келген окшойт дагы, а? Ооба, жаңы ат. Жаңы ат келип калды. Ака, кайманатын айталы биринчи. Бунун кайманаты бул мына өзүбүздүн эле ана 30 зонада бая бир корабль деген популярный ат бар го баягы. Сонун прямой баласы деп алдым менчи. Ошо кораблдын баласы экен. Кораблдын баласы. Кораблдын баласы. Анан алып келип, улактарга чаап текшерип койдук. Топтон баягындай уялбайт, чочубайт. Коркпойт тең. Коркпойт. Кыскасы тоо кириди чыктысы жакшы экен. Анан улак ашканда жаныбар башкача жүгүрөт экен. Улак мындай жөн чапсаң унча жүгүрбөйт. Улак ашканда вообще катык жүгүрөт экен. Бул ошондо ака пародасы кандай болуп калат? Bunun parodası Karabayırlı dedi o bilmem ne dançak barga okşuyor da özü. Dançaklarga okşap durat özü. Bura bunu Karabayırlı dedi anlık bilmem ama. Jaşı kançası olup kaldı? Bunun yaşı жазга 8 yaş. 8 yaş. Ova, жазга 8. Bura at özü uzun suğa kaynarsa. Ulak alasa bunu da anı şu ulak aparat. Çap görüp alıveret. Çabuk öğret. Ulağına tekşerip gör alıveret ulak alasa. Ulak işenişti kan da? Ulak işenişti. Hem hazır bizdagını özübüz oşonda tekşerip alıtабыз da sebep bizden algan adamlar ham kuyup kalbasın деп атабыз. Doğru aytasız ka. Hem bardık ümit menen atala degen anan barganda topka girbey tursa anan özüňe ham uyat bolasın, oşoga hem abdan tekşerip alıtабыз da attardı. Sürüştürüp, taktap, tekşerip anan alıtабыз. Boyu kança çıkat karaka? Boyu şu 1.60'ın aylanası, 1.60'dan öyde oluşu daha mümkün. Şu 1.65 degenler 1.60'ını alıversin. Başı biyiktiginen çoň görünöt eken ne güzel. O çoň görünöt. Özü 1.65 degenler özü şu. Den soğluğunda 1.60 ile deyin. Den soğluğunda ayıp çok ha? Ya den soğluğu taptaza uda hala. Ceviççi, münözü. At hem al bulaka çağılıp şine arıgırak azı suutu uda kalasa. Gelgenden. Gelgen. Doktor Bey bir uzun koy veresbeyim aka. Ha? Araka. Şurfaşın bir görüңүздөрчү. Atты сындаңыздар. Айдан чыгана. Uzun kadam taştayt özü. Marbuştu taştayt. Marbuş taştayı. Ceviçinde ayıp çok ha? Ya uda kalası ceviç ya. Doktor Bey'e bizce kayda verin. Seken bir tuyaklarını bir jakından görsetöle. Jakından tartıp koy. Üçölörün göreli yürü koysa da bolabı eken Karaka? Yürüge koysa ham bolady. Yüründen bar dedi. Yürünü bırakmay körbödüm, bulağını gördüm. Bulağına aytdım arası sınap. Ha, uşuna taktadım bal. Ava. Boyu 1.60 biliyorsun ha? Ava 1.60. 60. Tak yani. Taklar şunda ya. Жүгүрөм деп калды Öte жаныбар. жоğuş ama öte жоğuş. Жаш балдарга мингизип койсоң ham жаныбар деме кылаберет. Tuyактары таза ha? Ya tuyактары таптаза. Айттым го жаш балдарга мингизип койсоң ham кыңктойт. Баасын канча койсом Карака bir келиштирип айтыңчы. Bunun baasını öz maktoo менен özüm ham жакшы pulga aldım. Ha. Bunu munda kılabız. 310 min koyabız jakını. 310 ming so'm. Ava 310 min. Сүйлөшөбүз ha? Сүйлөшүү жолдору болот. Сүйлөш жолдору болот. Саудалашабыз. Баалашабыз. Ошондо корабль деп коебуз буну дагы? Bunu karabil ava. Karabil, balası bul oşa. Karabil деп koyarız. Жакшы. Anam ulağı tekşerilgen. Hiç kızılat kula kalasa. Коркпой чапса болот тең ha? Карака соодаңызды берсин. Рахмат айтам. Чыгарылышта иншалла жыйынтайлы. Көрүшүнгө чейин достор. Аман туруңуздар. Жакшы ат издегендер ушу Караканын коросуна келе бересиздер. Başka atlar ham бар. Başka atlar dagы бар. Yürgü, taypa izlegenler bolsa Келе бересиздер. Kele veret. Jakşı taylar var. Жакшы, жакшы. Yürgü atlar var. Жакшы. Соодалашабыз, баалашабыз. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.